Guni pi baro te hakan di ka video ko benta ngan hikai ya pi kumno ban edit iki dur shop hin upload hapo ka SSC application no lara pi tep kam te kumno pin edit iki dur ting ba ka phone baro ngale binang ba ka phone mo te shwang mangan batai ngan ya tu shwe pi ba kini ki exam lang ba ka SSC baro ke debe ki ba free mnon kam man siu phila ban pandap bang ba ka phone mnon kam ban lech sai bar la phila long ka phone jong pi kede touch screen phila long ban pandap phila don ka net phila la ban pandap hi mnon kam ban lech sai bar na shnu phila pandap da ka phone jong pi hi kita te philon kam man shondor ya ka signature bat ya ka dor ka jong pi te kita arteli te mnon kam man siu pandap hi online na po ka website ssc.nic.in kan mau bayar tama mar baki bun bakali sen lang kaling kat free ne kumno ta termo te kita mo kan mau omnon kam siu bay exam free te pendap hi na po ka phone wat nom kuslai pendap hi na ka phone edit hi te pengen matai tama shwa ba phin edit ikidor tangan matai shon kong gine mo ta tangan matai shwa kane ko ban kong pen tu mo the photo should not be more than 3 months old to kane amlele mo kador kimno strict than ra te ka don kam ka option hong tu pin klik ba kane kador klak ka shon alu taw tarik atau tarik te sa ai bit yes tangkom ta ka along kam lele mo the photo should be in color not in black and white kan mau tu mde ba kador kan yong ka debet color ma shon ka phone mile ma pila so phi kador ka ba ngai fashion chapo studio te ngasu shon ni ka tu dor ngasu edit takom tahi te ka ada lupa color mde ban yong ban niu mde ban shon rumah ne bila ban ya kan ro te ma den dong karong fashion okay size should be between 20 and 50 kb kan mau mong tu 20 kb to 50 kb mde ban tam ne dunai kine mo hapdeng kine ban kan mau kita okay dimension leletan ta okay next cap or glasses should not be worn while taking photos and both ears should be visually visible kan mau kan nomor san kan mau marba ngala lap hidalade ba ipolok janga ila sha cancel sha deny lane sha cancel yo shu ya ka ayu nomor ba ideng it khamat hapor ba shondur te ki ai ba you are not eligible balai ki ai ga daw bang ba phidang it khamat hapor ba shondur to ka daw cap or glass phong to pia de khamat sha ma mlong while taking photos and both ears should be clearly visible the photo should not be blurry at all kan ma shondur umde bakal long blur plat de penong kadeban chai la blur kam long ra students are requested, especially women students, do not use filter in the photos. Omnon kam buat nom use filter ma la dapat edit video. Okay, kita gini ma. Nandu ka signature, bat kedor tang kita artali. To yam tangin, ya lek ki ab suba ngai use pada man kam haka ban edit dor te lek nyapo Play Store. Te shuwat hidang tu editing apps tengah ngai use ka photo compressor ma. Ngai use da kanemo kan waktu ngai use da kanenga photo compressor image resize reduce image size da kanenga use te phila ban download da kono na kine baro ma stop editing resize apps resize edited photo apps mta kalami chibun mdai nang kanemo to adapt nang tu kanenga adapt install siap install ma to okay open anda phila le chapok apps te kane ga dika photo compressors app lapo yang ne tening kong phiaban le chaka crop photo namala da phim shon bha pe nya kane ma ngaklem shon bha to ai bida freestyle mala man edit kan mon pai ngaklem shon bha ngayo ba baro bat ka ayu te da kan mau ka background ro kan mau ban ai ka basai phila ban pe nya kane nga shon da ka dur passport size phila ban shon kan ro ru yang ka review ka biang hi kan ka biang hi ka shong hi ka ta ka long hi amdon ga ta ka jing te ma ta ngahap
crop shua kumne penyok baik cek tang kadu baik tang kadur baik crop shua ta te la dap crop te kila ban mi ki ads tu menilai ya am tu ki ads ta baik ngakane ngala dap crop mo kane kene kadur te ngala naka nyo phogebi ngala shaka san khandai kebi te kat kum ka yu badai ki pan ka no ki pan hapo sanpho arpho hadu sanpho to ngan save shaya kane ngan back exit te ngale umno ngale resize photo kain ada pa crop shaka resize te khnang manom uyung ne ai be da une u popular resolution mo hamsuk baik lawan directly bila de popular resolution ngai te wan kano 36 kb ada mo tu oke ngala ada te save no kane de 36 kb save no tu to katul ada mo te saka sa ka signature bade oke sanya ka copy oke signature no font signature oke yang ne ro ngan hap crop sha oke filaban crop filaban new to katu crop oke ta ngadap crop tengah save ya ka file oke exit mas I resize dan kena kebi kadwe te nomor kadur kadai shipho hadu arpho kebi te kajonga kabyang baik kadwe kebi shipho hadu arpho okay good I continue okay lalong save no okay ladap kakam exit no ladap exit no nang ne baro exit no adap let shapo ke website SSC oke SSC klik registration number oke adap nang tu let you apply marofil apply te adap untuk apply dengan pen BAP ya ka rekom upload dikidur to pa hang na to allow file size 20 to 50 kb JPG okay no ke chu sang tu ai gadur ko bala ada edit enta kade gane to katu bala edit let to lada ka accept kumne ka long gain lada kam long kumne mut ba phi la ba kadur jong phi phap sna biang okay te ka size sang nero to sakane allows file size 10 kb to 20 kb choose nang tu let support ka gallery ke jong phi let yang tu I done turo ka biang marbang penbiang kat kum baki pan kite shipo dar pho nga ka de khawe kb kane de arpho sanpho ka de ngai ka de leipho kb te ka biang te adap nang tu pede pe hang nemo whether the photograph has been taken on or after 23 December I do yes kanyang ne ada pi I know te pila cha ayu ben te yes mudba la biang te tangkum tu hi te ngatrai pila anang hi ban upload hi gidur lade don kam ban let ayu sison hina yeng let na mobile baro let ben na mobile don kam su pisa ai tang na mobile pendap ikidi information detail ai baro tang kita hi submit ta yu tangkum tahi te tangkum ne hi ngatrai kalaya rap ya phi ban hikai phi kumnu ban upload dikidur tangki nei kulesibon